Včera u Sotu pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo Vuk Radojević i predsjedatelj opštini Šid Predrag Vuković puščeli do roboti Valalski vodovod, za kotri vlada Vojvodini vidvojela 8,5, uprava za kapitalne ukladanja 8 milioni dinari, a za zajednički projekt finansovala i opština zozvi budovu bazena i studnji. Predsjedatelj Vuković, zekujući na sredstvog, naglašao, že to jedan od najznačnejših komunalnih projektov, kotri uspišno zakončeni i že tako u 2018 roku počne i realizacija projektu vodovodu Privina glava Bikiz dol. Pokrajinska vlada prepoznala i potrimala potrebi Šiđanjoh, a na taki sposob prez zajednički projekt bude pomagać i drugi opštini u Vojvodini, naglašao medzi inšim pokrajinski sekretar Vuk Radojević.